Irushanwa mpuzamahanga ry'umupira w'amaguru ry'abanyagukuru muri Afurika y'Epfo ririmo guhindura imitekerereze y'abantu. Bambaye imyenda y'ubururu bazunguza ibendera ry'igihugu, abakinnyi b'ikipe bakigura y'umupira w'amaguru y'Afurika y'Epfo batambutse kuri stade imbere y'imbaga yayihaye amashyi n'impundu mbere y'uko batangira umukino wa mbere wabahuje n'ikipe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Wari umunsi wa mbere w'irushanwa ry'abanyagukuru mu mupira w'amaguru mu ntara ya Limpopo, kandi iyi kipe kimwe n'izindi yari igizwe n'abagore bafite imyaka 55 y'amavuko kujyana hejuru. Bakigura bivuze nyogokuru mu rurimi Tsonga ruvugwa muri Afurika y'Epfo. Ku myaka yanjye ndatekereza ko iyo najya muri iyi siporo nari kuba ntahaguruka mu kagare k'abamugaye. Byavuzwe na Flora Barwa, rutahizamu watangiye gukina mu mwaka 2017 nyuma yo kuzahazwa na rubagimpande. Ubu avuga ko atagikeneye imiti mu gihe imyitozo irimo gutuma amererwa neza mu mubiri no mu mutwe. Igihe atari mu kibuga n'ikipe ye aba areba umupira w'amaguru kuri televiziyo hamwe n'umugabo we, kandi amarana igihe n'abuzukuru be 5 b'abahungu. Irushanwa ry'igikombe cy'Isi ry'umupira w'amaguru ryiswe Granny's Soccer World Cup ni ubwa mbere ryakiriwe na bakigura. Iyi kipe yashinzwe mu mwaka 2007 hagamijwe kuvugurura ubuzima bw'abagore mu karere, kandi yatumye hakorwa n'andi matsinda y'abanyagukuru mu mpande zose z'igihugu. Iri rushanwa ry'iminsi 4 rizajyamo amakipe byibura 15 azahiganwa yo muri Afurika y'Epfo no mu bindi bihugu harimo Zambia, Zimbabwe na Mozambique. Amakipe azaturuka n'ahandi kure cyane harimo Ubufaransa na Amerika. Umukinnyi w'ikipe y'Amerika Mokeri w'imyaka 64 yagize ati: We love it. It means so much to us. It's a community, makes us healthy. Turabikunda. Ni iby'agaciro kanini kuri twe. Ni umuryango, bituma tugira ubuzima bwiza.